Je, unadhani watu wanafikiri kuhusu wewe? Kwamba eti watu wako mahala fulani wanakufikiria wewe? Ndivyo unavyodhani? Nataka nikuambia hakuna mtu anayefikiri kuhusu wewe. Hayupo. Kila mtu anafikiria mambo yake. Kila mtu anafikiria mambo yake binafsi na ya wale wanaomhusu. Wewe wala hawakufikirii. Kama unadhani watu fulani wamekaa mahala wanakujadili, wanakufikiria, hawakufikirii. Na kama kuna wanaokufikiria, wanakufikiria kwa mabaya. Wanakufikiria kwa mabaya. Wanakufikiria kwa mabaya tu. Ukweli ni huu, kila mtu yuko busy na mambo yake. Kila mtu yuko busy na mambo yake. Katika kitabu cha Yeremia 29:11, Biblia inasema, na yajua mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo ya kuwapa tumaini katika siku za mwisho. Ni mawazo ya amani, yenye nia ya kuwapa tumaini katika siku zenu za mwisho. Mungu pekee ndiye anayewaza kuhusu wewe. Yeye ndiye anayewaza kuhusu wewe. Anawaza kwamba ule nini, uvae nini, uishi vipi, usomeshe vipi watoto wako. Ni Mungu pekee ndio anayewaza kuhusu wewe. Watu wala wako biza na mambo yao. Usije ukadhani wanakuwaza wewe, hawakuwazi. Muangalie Mungu anayesema kuwa mawazo yake anayoyawaza kukuhusu wewe ni mawazo ya amani, tena ya kukupa tumaini katika siku zako za mwisho. Mungu pekee ndiye anayewaza kuhusu wewe. Muangalie yeye. Acha kabisa kufikiri kwamba watu wanakuwazia wewe. Wala wana time na wewe. Wana time na wewe kabisa. Fikiria, wanakufikiria kwa mabaya. Wanakufikiria kwa mabaya. Wanakufikiria kwa mabaya tu. Ukweli ni huu, kila mtu yuko busy na mambo yake. Kila mtu yuko busy na mambo yake. Katika kitabu cha Yeremia 29:11, Biblia inasema, na yajua mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo ya kuwapa tumaini katika siku za mwisho. Ni mawazo ya amani, yenye nia ya kuwapa tumaini katika siku zenu za mwisho. Mungu pekee ndiye anayewaza kuhusu wewe. Yeye ndiye anayewaza kuhusu wewe. Anawaza kwamba ule nini, uvae nini, uishi vipi, usomeshe vipi watoto wako. Ni Mungu pekee ndio anayewaza kuhusu wewe. Watu wala wako biza na mambo yao. Usije ukadhani wanakuwaza wewe, hawakuwazi. Muangalie Mungu anayesema kuwa mawazo yake anayoyawaza kukuhusu wewe ni mawazo ya amani, tena ya kukupa tumaini katika siku zako za mwisho. Mungu pekee ndiye anayewaza kuhusu wewe. Muangalie yeye. Acha kabisa kufikiri kwamba watu wanakuwazia wewe. Wala wana time na wewe. Wana time na wewe kabisa.